Hello everyone, we have some exciting news from Zonet Mizo Island. On the 6th of this upcoming December, we will be hosting a rocking concert. We are so excited to share the stage with talented and creative artists as well. Anyone who buys this ticket would have the chance to win a brand new scooter. And a very special prize will be given to the best fan group. So get ready for the greatest concert of the year. And see you all there. Lama. Lên hay rồi gì ngã hiền nâng đêm thiam rê ngăn nôm lô kể cả tan lung lom na mi u le mang en de lola o kanin don ni kang mi long dam chungi ang ang lung min dum tu hi ka bang ta ngay chim đi lui dù lên min puar tu apel ta hin zen na nghe cái lối tông tông gì ngà nang ang lung min dung tua om lo ka thin lai min hem tu be ka tu ai sam lai dil ber nang ngei ka ho lai la ta ha che Hãy subscribe
tâm si lâu chế cả suy lung ruk mà ngei na at lom vong vong hun khó lệ chân cả tung lâu chết khó bấm mãi nghe cất lai lem lâu thì rô không hay khoang rọa bụi đàn rùa lô thìn lai lung lian sang in mình ngài lâu tên liam ta mô đô na say nghe arang ka vai chel din dài reng kerel thei lâu nang ai suy lung le azua zel ni tinin khoanu ka dil chin kya ngale liam san ka khak le lai ber che in abot tangin